Max Makhanya khamla. Zala. Uyabona na ngudinga nje ngequpha. Qupha nje uyalidinga emakhaleni. Uphuma igazi liphophoze liyoshona liphume ngendleba kwa left igazi. Ngubelesele ngequpha. Yeka amakholwa Max. Siyazi mina nawe sasikholwa vele laphana emakholweni kunoGoliath laphana kunoGoliath abakwenza uzunyanya inkolo uphume ube sa antichrist nyana ngoba bayajajana kakhulu beyitshela ukuthi ngoba bengenazo izono eziphathekayo bona kodwa benenhliziyo ezimbi bephakeme bazi ukuthi ukukholwa ngokuthi na umuntu abe achieve imoto nemshado yingane bazi ukuthi ukukholwa ilonto leyo nje balimaza abantu bagcine bephuma akusho ukuthi manje ke uzosukela ubaba uGumbi eyilalele engakwenze lutho lapha kwaMaskandi ungabhoka wonke umgodi oyingendlela othanda ngayo sathi sifika kuMaskandi sithi siyakhuza ukuthi hayibo okukhulunywa kanjena kwathiwa ke kumnandi ngalokho bathi kolamula igodi lento yasuka kwabanye abaculi esebalala kwathiwa kuphunywa ngegodi nje lapha kulamula ibhokisi kwasho kanjalo kwathiwa lana kuyabhokwa nje ulamule ukuthi ulale ngomqolo uyabona kungenabanye kwathiwa nomtshengiseni nomgqumeni baze bathi 6 feet underground nalapha ke akukho kuzoyekwa kolamula igodi yisisho nje ukuthi ubani ungenhla kunobani ubani ungenhla kunobani yisisho nje soke dlala izindlu mina ke ngeke lokhu ngigwegweleza njengalabafana abanamalebe eqolo abagcwele kwaMaskandi abambencezayo bengaqondi nje ndoda abakutshela ubhedile lokho kuthiwana manje kuthiwa umlandeli kaKhuzani umdala unepasi unesende lakho elimbozwe izinze ezimeruni elinomthungo ogwembile ngeke kuthiwa uma wenza iphutha kuthiwe umlandeli kabani bani udicelela igama likabani cha udicelela nje lakho nesibongo sakho uyidicelela wena phuma emakholweni Max kubhokwa la bayeke labana bayeke amakholwa ayeke amakholwa uyabona bayeke labo othathekile kodwa umkhulu akenzanga lutho uyabona nje umuntu oyiphilela impilo yakhe eqondile azongena egodini uyena ke noNkulunkulu wakho waziyo ngeke ngisho ukuthi hawu impela uyolingena izulu uyena noNkulunkulu wakho waziyo ukuthi ithi imbhalo zimbili incwadi eziyovulwa khona amagama okuphila okuphakade khona elotshiwe emagameni okubhujiswa kuthiwa ke umuntu nomuntu une connection yakhe noThixo akekho wazi connection ungambuka umuntu eyisiyabhiyapho kungafike kucoshwa abantu abawu10 ezangomeni kucoshwe 3 enyangeni kuthiwa uright hayibo nganisa ngoma lenathi uNkulunkulu uye lo indodana yami engithokozile ngayo yabo wena usuthi uthi hayi uZake umthelisi athi woza Zake ungifuna wena ngiyongenisa kwakho ngiyodla nawe abantu sebekhulumile ukuthi mubi lo uNkulunkulu yedwa owazi abantu abangabakhe phuma emakholweni Max akho gama lomuntu olidicilayo mina ngizokutshela ngisumnqolo mina ngasenga mina engabophela uyabona ngihambisa iqanda lenjelane ngaqhathwa ngizokutshela nje ngqo ngelokhu ngibibiyela njengalamadoda angenama backbone anamalebe eqolo labafana banamalebe eqolo yabo lokubembenceza bengaqondile ukuthi uyabheda nje phuma emakholweni sibhoka lapha koMaskandi phuma emakhosini yeke into zamakhosi awunkosi unkosi isinikini nje uyabona hayi ukuthi manje ke na hayi uthi cile hayi fusek indaba zabafana bayimnqole bangafuna uqondisa ulimi
abafuna ukulokhu bembenceza beshona phansi befaka wonke umuntu ukuze izwele into seyigaxelisa wonke umuntu ke lapho ukuthi na hayi chayi uyakhuluma impela ngoba uyazi ukuthi usethinte umuntu othandwa abantu nabalandeli ufuna isitori sizwakale akaqondisi wena ufuna ukubukeka engathi umuntu ongconywana emphakathini cha umuntu akatshelwe nje indaba zakho umdala unepasi lakho uyidicilela wena uyabheda Max ungaphinde noma kuthiwa kushone bani ungamane udelele bonakela bobo ANC bezepolitiki ngoba bayeba baze bakhukhumala izisu bedla bodwa hayi lokho ke noma sekuthiwa kudala kanjani hayi ungakubhoka ke lokho ngoba kuyeba lezi zinto lezi akunazwelo kusazi isimo ukuthi kubuhlungu kanjani ukweswela kuyadla kukhukhumalelwe izisu ubona isiso esinjena nkosi saziqhamukephi akusachathwa phela vele izisu sezabankulu umdalwazo kodwa awu isiso kaGodwe Mantashe sisubani lesi uyabona cha kuloko ungakubhoka ke lokho akunankinga hawu uzosukela nje ubaba Nkosi yami oyilungele kanjena bakithi hayi Max ugangile lapha futhi bye ungangiphenduli futhi umhlathi wakho